Kublai pi baro pia pe yakari khasi channel ban ki piang so bhai pi chakathu kubor ka bashi senj teo ki mar bakong san menta ka teo bilong yo shishai ki suloi na wam khra hadien ka jawat ka bajanai ba nadu ka shitarek unai nur 8000 apoi la sha ban play ki jaka pule ba ki jaka jo kai perthai wara preng ka jia ki panape ka sarkar ka kai phat jo ka judicial inquiry Bene sa ginamula yung Conrad, mi biyang bandawa ay kahok na kabantaw bache. Bitar po kipay ba umlapen, basyasyo ki samla ha ki pulat asam. Wan jungo umantri ka sarkar pedenge ka jala, banyo ajerap kinong sumar dawai kinbat. Binko puram ka sinong pendem umyong ki samla ki papas ba, ha ka exam SSLC ban HSSLC. Baki wede ki kubor. Ki volunteer ne ki dong pair ki bahab ka maulai town dorbar rengka ka jetre lang ki pulit jang fire service but ki wede ki bor ka sarkar jala ki langam me ka wa khra ka outklai tere mentang banai barwad ki sulai ki blasha kani na maulai mau panro ha ka singi batep yu ba Chesterfield thank you Laban kedau hangni bahaka khasantarik akasngi kabalatap iba sherish katukat niki kenhun kila yarthma tani kila thambor ya kapurit outpost hapo omsung mokondro ba kila kini iki sulai badra ru keleng kanang ba shlong hadini kisngi ke baladap hading ke jengkarpat na kelyang jong kamoro tan dorbar ba kamju uru ke jengkarpat na kelyang jong u matirang ba kajalla mama pen phaino ini kitiar kawini kila pathai khobor ha kajalla kanong so hima kalau priang ya ke sithi balapha daki brio ke bamchimna soi kateng satya ha ka bakila pentim bayakin diki sulai balakni ha ka khasan tarik la brat no akawa amkhra kani ka sithi ke bamchimna dan manu ban sain kali thuru ba ki katukan ngut ki brio ki habakili i ya ki samla ki blara ya kini ki sulai nang banyada ya ke jingma jongki kila kini no ya kini ki sulai ba kali thu ba kila brat ha ka wa kabadan hano ba chlong pan makim sim lai thu pat ani pen pau sai hamar hanu kila bread ye kini ki sulai kumta ka marau town dorbar rengkat ka soka jala da ka chong kit khli kila hiar man ta ka si ban ngam ye ka te ka wa da preng ka jing ther ka jo slap hari kini ka jing yangam jong ki pulit ba kumjuru ki volunteer ka marau town dorbar ye kini ki sulai bor lai telli ayo shisha na ka te ka wa kumla batha ani ka mara pen pau ha ka to ka sithi bala pha sekila pathai khobor Yes. Okay. Very good guys. Very good job. Definitely a success mission that we can see here. Yes, these are the
Ubalakemen rumbui menteri ki kampo yang jeng sarkar jela ula penpau ke jeng sokemen balayo biang ki tiar siat jeng ki pulet na wam kra hak art pulai trek mitau banai. Habakran baglap thai khubor uba lakmen rumbui ula penparu ya kajing songo ya baro kirang basnong kiseng samlasnong bat kiseng balang halor kajing dan rekat kajong ki hakan kesni bayo se ya kini kilai teli rifle na wam kra. The three rifle have been snatched by unknown person. But I'm very happy that with the cooperation of the village Daba, the cooperation of elders, and the cooperation of the NGOs and everybody, that today that arms could be retrieved from that river. So this is a positive step for the government and for the people that we shall continue to work together so that peace and tranquility in the state of Meghalaya. Nadu kashitare unai lor arhaja arpoi anshano banpli ki school ki college bar ki jaka jwa kai perthai ha ke jala Meghalaya yakani la rai de kinhun menteri ha ka arpun re terek mentau banai. Harian ke jelang juga kinhun menteri konder ke sangma menteri rangba ke jala ulai thu bala shemi kane ga rai harian ke jing ai jing mut na katnat puli puthi bar katnat jwa kai perthai. Haki jaka sor nakabenta ki class 1 hado class 5 on beteng di online class nakabenta ki class 6 hado class 8 on sha bagi khna kin lech school tangla da don kam ba nakabenta ki class 9 hado class 12 on sedang no ek school kumbade banlong kadba haki thai nong kandong pat nakabenta ki class 1 hado class 5 on sha bagi khna kin lech school da don kam ba nakabenta ki class 6 hado class 12 on sedang no ek school kumbade banlong. The government of Meghalaya has decided that all colleges will be open from the 1st of September. So all colleges will be opened from 1st of September regarding, that is urban as well as rural. Regarding the schools in urban areas, from class 1 to class 5 it will be online. Class 6 to class 8 the school visits, and class 9 to class 12 will be open. In rural areas, from class 1 to class 5 there will be school visits, then class 6 to class 8 will be open, and class 9 to class 12 will also be open. So I'm repeating myself, we are allowing them to open from 1st. If somebody does not wish to open from 1st, they can open from 7th. They can open from next month, October. They can open from November. But we are allowing from 1st. So if there are schools and colleges that have finished their vaccination, they have students who wish to come in and study, well, you can do it from 1st, is what we are saying. Those who are not ready, who are not vaccinated, who feel that they need another 20 days to do it, then start from September 20th. There's no problem. But we are allowing now for the schools to be open, colleges to be open. Therefore, in the schools, we have mentioned that the teachers who are there, we are ensuring that they are going to be fully vaccinated, and the ones who are not vaccinated, they need to produce the RT-PCR test results in a specific period of time. And from the students' point of view, there will not be any specific condition for the students, but all college students, we have seen that a large number of them are vaccinated, and we are hopeful that more and more students will come forward in the colleges to get vaccinated. Hakabe de ba kam jwa kai perthai ukondar ulapan te bon pleno e baro ki jaka jwa kai perthai ya ke jala hinreina ka banta ki nangwan kai lani ki tourist spot ansha tangi ki bala de baro atli ki dos jongka jeng aitika lani ki badan bar ka report RT-PCR kabla le hapo ka nyu po arkenta bar ka bapin I bekilong negative no COVID-19. The state government has decided to open the tourism sector from the 1st of September. The tourists, though, will have to come with double vaccination. So tourists who are fully vaccinated will be allowed to visit Meghalaya for tourism related purposes from the 1st of September. Tourists who are not vaccinated or have only a single dose will have to produce a negative RT-PCR, TrueNat or CBNat report, which will be valid if they have been tested within 72 hours prior to their arrival at the entry point. The tourists will also have to generate an e-invite
for entry to Meghalaya through the Meghalaya app of the Meghalaya Tourism Department. It is also mandatory that the tourists who come in should book at least one night stay, either hotel, homestay or guest houses, and declaration of the complete itinerary should be there. Tourists who are staying as guests of any family or friend in Meghalaya shall declare the full address and contact details of the family or friend. At the same time, for local tourists from within the state, they will be allowed to visit any location in Meghalaya or tourism related purposes if you are fully vaccinated or even single vaccinated. So within the state of Meghalaya, within the local tourists, vaccinated tourists will be allowed to visit, or locals will be allowed to visit different tourism locations. Local tourists who are not vaccinated will have to produce negative RT-PCR, TrueNat or SibNat report before checking into any hotel or to visit any tourist spot. Wala kasuru nong molai bat kiwe kiseng bhalang ki bengam bakin pinjore ka jeki lada ka sarkar jala ka snap kuman halor ka jingdawa jongki kata ban kam shipor ki pulet ki badan khti ha ka basiat ya bi ba charish henry ka sarkar lu ka yeng hala ka jong ka jingong bagan update ek report lani ka kaikwat na ka judicial inquiry ukondot ulakran shaya kani daga baong bala thungi ke jing to ket ban labi ke jing shisha bar kumta de ban ailat ba ke jing to ket kan yat bar onle ek badan kam tar hadu ban yo ek kaipot jong kani ke jing to ket. We have been very clear that we have set up this judicial committee, and the purpose of the judicial inquiry, the purpose of the judicial inquiry is to find out the facts and details and who is responsible for whatever actions. Now, it is not appropriate for us to not give a fair chance for the trial and for this inquiry to take place. Therefore, what we are saying is that once inquiry reports come in, that's when the action can be taken. Now, if we were to simply go with our thoughts and our minds and what we think, or we think is certain person is responsible and take action, I don't think that's fair at all. We cannot be the judge without really having an inquiry conducted into the entire aspect. So that's what we are saying. And if we have to go with plain simple suspension, we may have to bring down 300, 400, 500 people, maybe everybody who's involved, because we don't know who's involved where. So it's not that simple. And I would urge everybody that, and in fact everybody, majority of the people have welcomed the move of the government to put up the judicial inquiry, which is done, and let the judicial inquiry complete its inquiry, and then accordingly action will be taken. Unangilam kaseng Hill State People's Democratic Party uba KP Pangyang hagar apply direk matau banai ulakhon ek jelang bukirki ejang kaseng banikran halor ki mar ki bedan kam habai kran bigla pathai khubor hadim blawai ke jelang uba KP Pangyang ulai thu bakawe ni ki mat ki ba ke HSPDP kalai kran hakane ke jelang kalau halor ke jinglong jingman ka suk kasai nya ke jela hakini ki si bradap daga bapen pau ba ke jingja sha siat yap uba cheris feel thank you kene ke aka ke baklam la ban khmiranti ulong ru bakaseng sngongu ek sarkar kabla thung de judicial inquiry khnang wan te be ke jingshisha halor ke te ke jingja. As a party, we feel it's a great loss to the society, even to these family members. But we are very regret that this incident took place, which is not expected by each and every body or section of the society. At the same time, we express our gratefulness and appreciate the decision taken by the state government that it has instituted the independent judicial inquiry to look into the matter in deeply and at length, and to find out what is the real incident took place, so that the law of the land will take its own course of action. Ulai ro ru ek jingkentu na kalian ki bahi ka sem jong ba cherish ki blong ba ki pai ba kim deban shim ye ka an hala ki ti hinrei ban up ye ka kai phot na ka jing to oket bnya. At the same time, we would like to appreciate and to place on record, the statement made by the brothers and family members of the so-called deceased
friend of the surrendered GNLC, Sherish Tangkiu family, because he expressed that he really appreciate the step taken by the government to institute this independent judicial inquiry, so that they will get the justice from the incident took place in these few days back. Kiwi ki mar ki brai kran hakani ke jelang ki long halor ke 6 schedule bar ke kawi pun bait port bar ke jela Assam. Kesenju kinong sensasjonong jang kebriu hinyo trap haga arpa south rek mentang teo kira le yakendu yo CEM jang KGDC ubati das khan man pan jik shai halor ke amendment jang ke 6 schedule. Hakani ka jekandu ala dan langru u presiden jaka neso uba sambal jerwa presiden jaka seng FHP uba walbar ani bat kiwi de kinong sensasjonong uba aral bla uba sekretari jang kan ka senjuk abekan bagila patai khobor ule thu baka jekandu jong ki yo CEM ka KGDC kalong man panjang syai halo kajeng selam palat ia ka amendment ia ka bakas sokar perang nadu kini kisnam ke beradab kala terwa bakal panjang buat hakaba wat ka parliamentary standing committee ru kalawan jengo pala panjang buat cagani ke jela Shushu babla oleh thuru baka nyang kasenjuk kala bu lupa khmat hakbari baka jing penbon ya kisit ne ki konsumsi apa dese konsel khnang bakin di kisit ne ki konsumsi ke ban mi thamakin beli bandap de ki pat ke jai ben riu nei de bandap be de ki briu la jong dikimat kiba kongsan ye bangia keran hane kadai khamtan dia itu ikentin unrepresented tribe marto kakta yani hasil batha garo health Ejenti Hills Kimele. Tabaa hakbede but the number of seats but the number of seats. Dia kaniro in hablong de bo siar bha ndai ba ngisiap mento ho bala bon habon kita ki NDC ki jongi henry ngin pek permanru ba yo ni bakala yo haga jaka kita ki seats pengikret khambon ndai shu di beri oleh jong banwan ya kataru ni hap ban pek bha ban ni iru hajing start jongki ni genom smart jongi tingi ha tempa kita kalian jongi tabala hakbe dei bat kanira para 12 AB barbaro shikata haki snam de bang shwa constitutional head of the state kata mo governor dei mo uba ai asan jongki bills joka this council henry kan san la mi kajing pentala ba on kasan yo baik no presiden dari India dia kata ni kwa ban revert ban wanra yang kasya kaba pejulong original bahkan sa baik lemba governor ini ban asan giben jongka dis council di kita kibenta kiba niakran menta bat khat siwi benta bang kran mentan kadai halor kini ki ka jing ai jing mot ng chief minister ban sha yang untuk plantation jong itu palm oil plantation apo state di jong mar ni i kai baja apo Mizoram kila ayam breu man ka khindeu ka siam sisiem bala thong tu ja kala du senda tingim kwa ba apo ka bri nyam prep ro bangin babi la sha li sisni da ka jing kemen to ho ke bakhlem songko aba supek igi mentai henry ngepat hat ya kaloi ke igi banjang ke jingtmu je ke sarkar jela bandane kawa umngat kawa ka bapau kum kawa ka bakhuitam bar ka weiru ni ki wa ka bakring bhai ki nongwan chang parthai ka bo i ki nong sa ka te ka than ha ke jing seir namar ke jingden kan pinjat ye kani kawa bari ki briu ki bayem naka ha ka be dei bar kani ki babon ki seng bar ki briu ki la persajur barha ka sangi arpu sautarek mentakateo ki kinhun ki nongrap harur wa umngat kila lej IT ya dor khas ban persha ekane ka project ban den ya wa umngat umentri rangba banrap ka sarkar jilla ba president tin sangula ai ka jingkular khmar kane ka kinhun bon ya kran bar ki mentri ke bai dan lang ha ka sarkar halor kane ka project Hadian ke jing IT ya dor khas u president ka Meghalaya Rural Tourism Forum uba Alan West Kharkongor ulong bakishan ya ke jingkular jung ka sarkar barkin pet ke ek bak sarkar kan le halor kani ke jing persha
concern kami tanggalai filhut yang diberi kuasa hasil yang pendegawa umat dan dihabok baro aliang dibawa umat terajaka bayin nak tourism hagi tiga jaka mulai sumpu sia itu pada dangi dua yang kawa umat kita itu jakbo yang kita trade tourism yang setiap baro kuai bahkan tropi guides bahkan tropi nongnya tadi bahkan tropi tour operator dan sian nilai yalong ke jalan nak jang nak pergi trade tourism nak setiap baru khoj dipengawi concern bah ada kita yang buat kanong turis ki te ngimdon hakabor wan ajing won yang soka mulai ngikuat kanong bah kumangong pimpinan atrai ni kawa umat kanong turis ki bangin duo no yang kuwi ka aset fungsan yang mesti jengi buat kesoka ke depan perhat kam kiai kan itu kam tambah kami galia kapau mesti haka tourism map yang dari India berakawai partai berakawai akhirnya di kamera jadi stakeholder baka sorkar ban conserve di aset ini ban maintain iki undai ban maj iki Ubari Jingsan Khangwang, Chairman Janggadarang Tourism Promotion and Development Society, ula penpau syai, bakim tere banya penbej, da kiwe par kilat, light na kaban penduk pendam no shisendon, ya kini ke jingtemu ke sorkar, banden ya kawa umngot. Kong nak kaleng GSC ni dak ada langsung keman bahwa sibuk kalau kram by teaching minister di bab Presiden Tensong ila penpau ni bah kaleng project ada kadang tak sisa yang nongret lepas ba nak juga kalau ban scrap nak ban drone nak project nor ba nak naglen government ni ketika kan thai kmat lepas ba nongret nanti ba thai ka prison sagoi ru ba naglen di lakular bandra poka kabinet ni nak kaya jisir ni seorang cikatman ba jaga jisu demi ban scrap nak ya ka nek project kan seorang Harian gitu kubor ni sangat shipor, ni soal phabiang shipi ringkat berkini kiwi part ki kubor. Bene seginong mulai yo konrad mi biang bandawa e kahok na kabentau bache. Bitar puk ki pai ba umleper, basyasho ki samla ha ki pulut Assam. Wan juga Menteri ke Sorkar Pedenge ke Jela, banyo ajarap kinong sumar dawai kinbat. Penku puram ke senang pendem umyong iki samla ki papas bah, ha ke exam SSLC ban HSSLC. Ban ki wei de ki kubor. Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablet after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.
Pidai sabani kari khasi channel ngini beteng biang ki kubor ki berangsa. Hagar pun rete ring mentau benai ki seng bhalang ki bekintup ye ke KSU, ke JSU, ke EJNC, ke HYC, ke GSM, ke FKJGP, ke HANM bar ke state, ki lapulong ke jialang bar ke jingyat pai ba, ban penram ye ke sorkar, halor ke jingsha penyap dusman uba chair safil thank you, hagini ki sing ki beladap. Hagar penriterik mentau benai, kiseng bhalang ki bekentup ye ke JSU, ke KSU, ke EJNC, HYC, JSM, JNC, FKJGP, HANM bar ke state, kila pelang ke jelang pajba bar ke jingyat pajba, ban penrem ke sorkar halor ke jingsha penyap dus manuba chair sefil thank you, hagini kisengi beradab. Harian ke jelang hakleriar ke bela pelang hamot saanam uwo kiang nang ba, ki pajba kira hiar pat sa syasor juai, ban yat pajba bar penkut ye ke jelang. Hagani kesengi la sakhi ke jatali jang paro ki seng phalang bagla pins e ru ki barjala ki besong dukan ki surok mi mentru bat juai bagla khang sandani ki dukan hagani kesengi Komisi Bentau Bandawai ke hok nak bentau nongilam barim jaga HNLC ba chair sefil thank you kasuru nong molai ka arpnyo tering bentau banai kan pelong ke signature campaign la nega jesoi pai ba hamolai modat baki stand bus bar hamolai petrol pump ha kapor minsi bara kapor janmit par klami pai ba biang ban pelong ke jing thang mombati Kasur kinong mulai haka arpnyo terek unailar kerap nelong sada ke signature campaign ne kejinga soi pat ba hamolai mendat beki stand bus bat hamolai petrol pump bat ke balong Komisi Bandawa ya ke hok na ke benda unong elam barim ke seng HNLC ubat Chester Field thank you ubala sya siat yap hagi pulit haka step jong khatlai terek unailar mentau snem hag ne kesni laidon lang ru ki bahiyeng jong ubat Chester Field thank you kane kejinga soi ke teng kelas sedang neduk ke 10 baje men step bat on pun kut pat haka sporsan baje jan miet haka ba on shaw ya ki flex berkandon ru ke jinga ya pat ba namolai petrol pump samolai stand bus da ke jinga thang bomati Pedang ai? Ai tu ni? Nong ni berit. Lo lah. Sim lo. Bisa ni. Tapi kita kelai bukan ni. Dalam ayu sana. Okey. Ini dah belum tembak. Sampai dah. Ambo lawan. Apa sih? Bon, ơi, này đâu? Kumaong imjukan tho, langingin kan tho, ya barok kulit, Andre ya kulit ni, ki basyem ya kajing jong di paradok persnam ni kan ki kulit mencona
bat ngi hapan kentho iki bat ngi kwa baka sorkari kadai pan suspend nomor dor ya kini gibreu sikintien kwa menito ipi kaski ke pemenen kadai kaski dia ka baka sorkar ling baki bor jom district kilap ha banlong kum kita kinongra tinsim kum kita kinongwanra ya kata ka jingya dai apeng jongi bat ka sorkar menen kaski la phone yang dah kebangan mencon kerteng hendak digibreu jom sorkar la phone kino ilang jong asur kino mulai basum hase panitri lang bat ngi dah kebapan permission ngon pan permission ni kai dah bobrong sa pang pan permission nagam da kini kasri kebab kini peniat ia katakan aspiration campaign kom candlelight vigil ngango dalai kan cupan permission ni dawai ke justice batu bolong hi ngim sunadan ke dulu kajing wanra ia katakan jing bom sung sungan ila sakhi daw jong akmat menchiski arsan trik agapur betul dan lain ni dan tang kinam sung jong mulai bila si mentah kata jing hangi ki fijis sung sungan bat nginom dan kam hiro ban simi ke permission nak leng jong ki so thamula adin nang ta bangilayannya lesi lingba ke message ke jongi saki kiong banda kali jong DC ke kuat pada hidup ya ke sur kino mulai ngila keren bar ngila message saki baka sur memulai kam don por ban ya kendo ya ki bor jong district administration bar sia kut tang ha jing edisha baka jing kendo bat ki bor jong district ban suspend bar do ya ki corporate kibelalam kemat ya kajing peniap yo rong ba jong kesong jong mulai ngilong kibela keluar lari pikot steng miru si hadin kata ngong sorry sir hai bide makade nginginom la paling simenta bar kajing khot jong disi tengah kuat menong ipi baka senam jong kibalului kaput hangi kun kede ling baka sur jong mulai kelayat hakeleng kabri jong nyutra desa sisien niai kerpa yang ani ka sarkar ka bamutlo sumhal ada bidang hikmat bangpai toyoi apa bidang iskol bansingat toyo sngau kamdai kapok bangingi dawa harengi dawa ya ka kata ban suspend ban pentingna ba kata ka judicial inquiry raniki inquiry di bawah set up nak liang jongpi kilong ki bayat bayar ti khem tadang kano kajing bom sha liang kawai ko panong ro nak pasai wala da ka sarkar kamla ban suspend yang ini kibriu kibelalam kema ya ketu kajing ja sekalai trek ka penpau baka sarkar ro kadan pentalang ha kane kajing thombo yang tak silang jong cai penriu kuliah serius seperti desa sien hari ni staff minong butian namar bagi sadar skandal light vigil cibet jamir apa mulai dari Istanbul ngin sayo wan penra show yaitu program cibet jamir sa sisin pat kasur unong maulai menta kasngi arpnyo trek unailar kilami biang hasurok penyelek persya ya kesorkar MDA bat bandawa ya kahok nakam tau ba syarish thank you manta kasngi kanega suruh nomolai kala pelong ya kajingnya soy pai ba dan nega secretary campaign mamata janmi pat kila pelong kajingnya pai ba nane na molai petrol pump syadu chatai support stand boss support molai put mori ki pai ba keliami nala kajong kiye kisam banyak thang pemputi banra kum kadak ban penulong ya kanega kajing dawa kajong ki andai hakaju kaporo ngi iman kaliang jong umati rang ba kajala konrat sangma ya pen bet ala kanongrem bakat ba empat dap ka judicial inquiry anam suspend satya ya ki pulit i kembakaran kejengle akan iki aliang mamla ngemtip kene ka jengle kan ko do andai kene ka jengle kena mulai klep teng adu kene ka si ka pemerintah polis Tegi dawa
Tinggi dawa. Tinggi dawa. Tinggi dawa. Tinggi dawa. Tinggi dawa. Yang penting besar beram. Uba PT South kami hak arpulai tereng mentang benai ula dawa nak sorkar jela makade benwen kam shipor yaki officer ki bedan kti hak bansiat yang uba charge sefil thank you nakali ang kajunga ngakwa ya kaban patip syaki pajba jong kamulai bertunjuk jong jelahi barakawai nomor ba mendakasngi nakali ang jong ki borok ki seng balang ki bedan ko jong ka mulai pelunhi barakawai gila khot ya ka jingilang yang abat ya kiwi de kirang ba jong ka mola han sing but ka jing khot ka jong ki ka long na ka naw ka long ba ka we ha ka bade bat ka jing long jing man ka jong ka mola ha ka ni sngi ki ba ala dep tidak kali ka jong ha ka jing kran ka jong ka jing ka do ba sang bhalang ki badon mane ka sngi ka jing ka pat hi ka long ba sngobha ya rablem ya trilem badada ka longa bala ba sai sin bade ngin wara ya ka syongsuk syongsan ha ka mulai pelun hi baro away di la karpan iki da ka mensim ka basngorit namar ba baro angili i ka jinglong jiman jong mulai ha kini sngi bat kumjuru kala kata ya ka shlong bade ka jelahi baro away di namar ba ngili i ka jing jar pai ba ka jing stom jing pai ba ngilai mat ya yang ni covid yang ni pandemik mentang senem na du benai Mei Jun Julai Agos mentah madu mentah kasih atulai tarik bat nakleng jong ki pajba hi kala syam system hadu kata akamai keji ki mi isu de kumju ki bateri lagi jong ki kam kejam ki mi isu barok la bo jinge ki beduk besuk hi kala kham jenjar do kata bat ki bateri ki kam ki beri barok kala jenjar do kata di bat hak juga por namar ka jingja kum tu bagja pamulai agla pelong di sarkar bahkan impose the curfew mungkin curfew kala impose do arsni lo bangi mat ya ka Sunday ngwan sa ka Monday baka Tuesday ti laisni la sat la chu hang ya ka mulai ya ka shlong hi pada ka iskasi li barok away tinggal ora sibun ka jinge di so ka ben ni sngi ka mata kadang mi ka sngi pada ka jing kru pada ka jing snai pada ka jing duai jong barok ki pai ba jong ka molai konsensi dekat ki niam pher ringkat ru baki beriu ki beton sabar konsi la di shlong ka jelahi barok we kemara karpan nak liang jong ki banyi duai kerpang khamdam ni ka sngi nak ka benta ka jing suk molai bat jong ka jela bat nak ka benta jong gari pathai barok we ka badai bat ka suspension ni option ngal ong ngalakan shai man ya ka we ka long haban suspend dengan kemudian kami mentah kalau benar kali yang kejungan kalau menyelam ya ki ayah kalau ki ya ki beri mulai bani kedua yo shumanes da bandwa ba suspend dekai bala rai da kali yang kejungi kalau kali yang kejongi
ngilarai dengan yang jongi kan long komtu ban suka suspend hapan suspend kami kemudian kam nak yang jonga ban yo ban lek hamha ke sebatai bah haka bade bat kan ka suspension ni officer yang second bah ka habade bat kan ka haka ni assembly ka man sawan assembly ka sawan ngin second bah pemene ngal ong EP ban nak yang jong sokar kam de ban lek ran ban suspend ya ki officer ke betul keti ban sim ko ya ka an hapo ka keti Maka kita khép ke belajar kumtu kalau haki benta jong dari India. Sarkar ke suspend taman lap ban ailat maka inquiry ke nombor kanong fair. Dia kan ni mentaru benda ba sarkar community ke nombor sarkar dalam kanong ngabala. Bahkan wing no shwa kan ni ya kan ni yang suspend ban suspend no yang ni officer shwa ka assembly session dari la kajar khat bakam dalam yang sarkar kam wing teka benda jong kalau merak po assembly bagi kan bah po assembly ban substantiate Empat kue benda ke bagi hak hukum kini kes kalau jatang hak pijatang hak benda jongka di India hi berokwe. Hadir bakladon ke jingkeno balai kisamla khasi nak senang leper kila syasho aki pulut ke Assam kablaja ke apply tarik mentau benai hak por kendai BJA hak out sau tarik pat kaladon ke jimi pat ba nak senang leper balik thami ke ketem pulit kablashna support dak sarkar Assam laong ru bagi pajba dak jing bital halor jing syak takti kisamna nak senong ki penpra ya kasem bansyong ki pulut Assam hadin ke jing sim khia UMDC bat ki he pulut ka Meghalaya layarai banyak sukno hapadeng ki pajba bat ki pulut Assam bat ki pulut ki lakular ru ban sio by the way ya ki lai ngut ki basasho layo khuboru bagi samna ki bala sasho ki lamun sa mulumala ha kani ki jingjang hadin ke jing tuklar lu UMDC kamahoti uba Charles Marangar lem bat ki he pulut ka Meghalaya ki pulut Assam ki larai banweng no ya ka khtem bat kerap balabo dah kipulut Assam ho leper layo khuboru batang maria yo jingtip halor ketega jingja kinong alam bat kidekot ke KSU bat RBOF kilayar sa kasinong leper বাইদেউ সুধিছে কৈছে যে মানে ইয়াত মানুহ পুলিচ ৰাখিছে কেলে ৰাখিছে ন মই কৈ দিছো শুনো এতিয়া এই 10 দিনৰ ভিতৰত 4টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে চুৰি কেছ গৰু চুৰি এই জাতালাঙত আপুনি গম পাইছে এই জাতালাং যে গেট ঘৰ এই সুব্বা শুনিল সুব্বা শুনিল মই কৈ দিম তো সেই কাৰণে আমি চাওঁ শুনিল ৰব ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখৰ পৰা গৰু চুৰি হৈছে তো গৰু চুৰি হোৱাৰ লগে লগে শুনক यहाँ listen one thing आप जो second tanki I will explain in English listen last week ago there are already case registered against the Assamese में बोल दीजिए सर अरे भाई तो assamese तो कोई नहीं इंग्लिश तो कोई नहीं हां नहीं सर हम लोग पढ़ाई नहीं किया सुनो ये अरे भाई से भी हो गया हिंदी बोलने से ये लोग बोल रहा है इंग्लिश सुनो किससे हम बोलेगा अरे मैं हम बता रहा इंग्लिश में भी बोल देगा असमीज में भी बोल देगा हिंदी में भी बोल देगा हम आईसी उलुकुन से थाना का आईसी है सुनो पहले अभी ये जो 1 सप्ताह हो गया 3 तो गाय का चोरी केस हो गया हम खुद गया है जातालंग में सिर्फ वही बात नहीं है और उमलापेर का स्टेडियम का वो जो सामने वाला वो जो घर बाबूलाल सुबेदी का घर वहाँ से भी 2 तो गाय एक रात में उसके बाद फिर वो जो मोलसन है वो जो क्या था नहीं वो जो हाँ वहाँ से भी चोरी हुआ है सी लिसन वन थिंग अब उसके बाद भी हम मोलसन आईसी से भी बात किया था तो वो भी बोला है सर हम लोग का यहाँ पे भी बहुत चोरी हो रहा है हाँ मोलसन आईसी जेके पावा उसके साथ भी बात किया था वो भी बोला है उन लोग का एरिया में भी बहुत केस ऐसा गाय का चोरी हो रहा है तो हम बोला है तोरी ना अगर ये आदमी लोग गाय का चोरी गाड़ी लेके जा रहा है हम फॉरेस्ट गेट में भी इंक्वायरी किया है अकॉर्डिंग टू दैट इंक्वायरी हम बोला कि यहाँ गेट लगाने से थोड़ा सेफ्टी होगा किसके लिए पब्लिक के लिए लिसन हम बोला है ना सबका जवाब देगा एक करके पूछो हम उसका जवाब दे देगा आप लोग को हम सेटिस्फाई हम पुलिस है
हम तोरीना किसी को प्रॉब्लम करने के लिए नहीं है, हम लोग है सोल्यूशन देने का, आदमी को सेफ्टी रखने के लिए, कोई कुछ वगैरह सुनिए, हम लोग सुनिए, पुलिस यहाँ है, पुलिस तोरीना चोरी करने वाला है, पुलिस चोरी को पकड़ने के लिए रहता है, पुलिस हमेशा पब्लिक के साथ रहेगा। ये ऑलरेडी उन लोग को ब्रीफिंग किया था। Last few weeks discuss regarding this area. Okay, one more thing. You see, you should not make this gate also here because this is not this is disputed area. Development also we can build from both sides. You know better. But why you make this gate here? Why you make this gate? We are making this gate not for harassment of public. First of all, we have to see everything. What kind of situation is going on? You have seen any gate from here? Here it is not option. Here it is not written that any It's not that from here. Because we have to maintain peace. Yes. Yeah, to maintain peace only. We are not for as per formalities, as per taking all permissions. But even though we are not written any written experience, nothing is there. From now on, what we have to know what additional service coming, and that's we told him, my DSP also from earlier we discuss it nicely regarding what should not happen in the future. Because now, as per the discussion of two chief ministers, Meghalaya and Assam, we have to maintain some But why this happened? To maintain peace and tranquility, this is not. We are not for harassing people. We have to just to net the culprit. Those who are really maintain. Why not? Border area, border district area, they are made. This is not the way. So we'll discuss. Yeah, we'll discuss. If we don't have power to decide, then just wait for him. If we don't have power to decide, let us wait for even you or myself also cannot discuss about the matter. Cannot. Why not? Because it is absolutely fine. I cannot. Even CM they will talk. The CM talk, they will discuss the matter. They will settle the matter. Where you cannot do it. No. This is my government. My people in consultancy should live in peace. But the way you make it, this is very wrong. Don't like that. Everyone wants peace and tranquility. We are for security purpose for what? We'll do like this. Just Sampai ba para fashion ni, uni uang ba, kini buat kini kita ban insuk dulu. UMTC Kamahati constituency Ubachal Smarngar Mario Jingte Bhalor ke Jingja Shasho Kilagot ki Samla Khasi na Kashnong Omloper Ulahian hi Deladi Shakate Kashnong Banwad ke Jingte ke Batikana Barkumjuru Banyakran ki Pulit Assam Halor ke Tege Jingja Masih Jingte ngalaon mare amta namar balai dang hakini gisngi ngadang wansa laimit sini ki pai ba pem tip ra badu tip bat kibun ki rong ba snong ki tip how mat ngawan rumah senong no rumah senong mat ite kadang wan kendo ipiro si ngala penbiang lut nodong sedong ikut islah by day baka border kasamit laimit sini biar be uni pulit yang ada sengir honi tabang aklam penbanai yang wan madang sengi dalam musim gejing sofia bangatip ba beriu jongi syasyo dia mana rumah itu bangin yale ada ke senam nginom pois senam kade baile ngawan carcar borok sekata namar bakwa nga banbu api bapi pinim sukta kade kaya bade CRP hani ngalawan kendo chief minister chief hitranya chief bat CRP lali gide mederma demanta matsun ligi tu mi segawai gijing basadat ki ibro jong to begini gijing ja ki baja komni gije gijing le donbor jongka kulit asam hagajing sisa hagajing ekran bora artli gi chief minister Meghalaya bat asam talong ba namar barang don gajing pembek put mbek sam
ai beberapa atli ini imsuk jadi kajing kali mentah galong balai asam mulai dengan kuah apa dong ipi kundi mentah long jai kisawan gitu di DSP jongi ki magistrate jongi kita don halanti dingin ya keren bat Indonesia bat long jai syua mentah long jai ngin ya keren daga tin namar ba ladang yele daga bor daga jingi umsnam nginom pois nasional nginom pois nasional kikum ki parado para senam habasyadat sasyo udo usnami hisau deh mana rumah yang hisau ah hisau nomor ile nang ru ban suy keren daga tin ile on cho on dat ki buru dara cho dat be ki pulit jong ka megalia ki buru ka sam kumna sengogi dan nomor kata mentang idon lang ini keren lang buat ini in charge. So what happened last night? Border area, in border area, it is not kind of such type of politics or social activists should be enter here. Not kind of social activists should be enter here. It is only for security purpose. In border area, it should not be allowed. Here, no need of campaigning all these things. No need of campaigning. Unfortunately, it happens. One of the members in the committee. It is actually for us. Actually for us. I'm one of the member of the boundary committee. It is for us. It is not. I know better here than you. No. Because I am in the boundary committee. According to us, according to us, it is just keep quiet. Let your additional. Here, no need to do such type of politician. No. Even we can talk about security purpose, security level. We can talk about. I have no right to talk with you. And also here, no need to discuss about all these things. Politics. It is not the right time to do politics. This is my responsibility. It's not a responsibility. It does not. It is not responsibility. It is not responsibility. This is all my. You will create such type of panic problem here. It is not a responsible. Politics coming here. It is completely. It is not a good thing. Yeah, you are politician and you are entering here. But you are not my politician. No. You are not right to stay here. I can talk with SP or DSP or OCIC. How you can say that you are people? This is all my people. This is completely who will all my people. All my people. You never. No. All my people. You just please come. Don't say like that. No. You just I'll stand here because I'm waiting for my magistrate. Yeah, no question. Yeah, politics no sole. Yeah, border area. UMDC ka Mauhati constituency uba Charles Malngar tang Mario jing tip halor jingja shak takti jong kilaingut kisamla khasi haki pulut asam ka balaja ka snong omla per ula hiar shakate ka snong banwa jing tip batikna batru banyakran halor ka ne ka jingja bat ki pulut ka asam ha ka ne ka jinghiar jong UMDC ula yo banyakran badu SP ka Hamran West Karbi Anglong ha ka bala sunlang ru do SP ka Riboy district ki deputy SP bat ki magister ka Riboy district bar ha ka ne ka jingakran layatai halor ka te ka jingja bat lashim no ya karai banyastuk ha pedang kitu kisam basyak takti bat kipulit asam lasimru ya karai bat kipulit ka asam kinsio by the way ya gitu ki basyak takti bat du banwang no ya khrap bat ka jakasyong jong kipulit asam na umlaper Doning kong isko ban ay kulay ya superintendent of police jongi SP Bilawan sini ba en lamare nangta i additional DC jongi i ba tongper nangta i magistrate jongi border magistrate ba Brahma nangta DSP jongi Diki officer gi bewan lang kini ke por baru khaj na police department iso ban ay kulay ki kumjuru yo SP jong ka Hamdan ki ay kulay lang Jingi kwa aban pentip IP kumne hadin ke jingi keren ba nakaliang jong SP jong ka Asamro ula kongo banweng no ya kani ke gate bat banombo polis yo hangni Teto kang kawai badeng ke kerpat IP ipai ba no snong be kila itip ba kadang don hafreng jong jingi penbai put bai sambro artli ban megalia bat Asam kinamar kata nakaliang jong piru pidehi ban em ban ya don akor don borom menmit menyong ru kirpat ikna samla menmit menyong pimde ban ya ban ikiat so naman ngidang pun put mbek samanta demde ban yele klumar menmit menyong lai stang ladon emergency bapang besitom so gimde ban yele klumar de pile no sieng songsuk sieng de nakaliang jongang ai kuble yupi baro ba pidong beslor ban yawan lah kering sengi ke jingi teli galong ka bor dengan ai kuble session pat police jongi adu SP badon borom jongi magistrate jongi border magistrate nang tai ADC jongi bat kunjuk nakaliang Asam DSP jongi i ba phawa bade in charge jong malos nai outpost ya ai kuble ki baro ki bala simkhia banwan banyarap nak mentajung hi tingi ai kuble yupi baro ipai ba nang susnong dia lek song no saying wat mi penmi jong kelumar so Kular yang kumta, toh, lain jauh siang, senang kalian jong police department jongi kila sutuk ai bade banle, tapi lek sok no siang, tanggung tak kubesikun. Tong adon hang ni ya kesnong omloper,
teman-teman setiap aku por kumba prabaje layo jengtip ba kadon gejing ya kelumar hang ni kadau jong gejing ya kelumar hang ni kedai gejing don gini ke polis hang ni I hagi tu gisngi gini ke CRP kilami no nang ni adin gejing ya keren baro arngut ki SP jong gari bohoi bat ke hamran plus ru nagaliang jong ka sarkar jala jong iru kala simkhiai adin gejing ya kendo bat chief minister ini ke CRPF kilami no te haga bai dei bat kani ka jingjam daga singi kali jano ba menemen met nakaliang jong ki pulit ki ba shong ni ki sho ya wei ukna khasi jong kilon arngot kali bad wei padeu de bala sha sho ko wei pat ko idun hado laingot igani ke jing sho ke jong ki kala penmi ke jing kelma bad menemen step dang step prabaje ngalayo ke jing tip ban ngawan hang ni mentah ban ngalapoy na do mene kapor step si post deng tu ban haga jing poy jung ah ni ngai I bo pai ba nong song snong jong ni gelai teling snong ka pedeng teleng ka umat bat ka laper kilai adon hang ni kilai pen prai kini ka gate ka basna do pulit jong ka asam bat kilai tur hang ni kini ka yeng ka IB ka badon kini ki pulit jong ka asam tena kaliang ka jonga na pendam jor ye ka jingle jong ni ka pulit asam bat kini ke jingle kalong illegal namar kat kum ke jingle kran baro arut ki SP jong gari boy bak hamran kalong baya ka patrolling hi both side imla ban khat kami kalia jongi kala ban wan yai patrolling ka asam kala ban yai patrolling namar ke disputed tehen rai ke jingle jong ka asam hang ni pade ban bu igni polis hang ni kalong illegal tingis ngukuman ba mentang hadin ke jingwan ke jongi hang ni nagaliang SP jongi lapoy hang ni SP jong gari boy DSP bade in charge hang ni lapoy border magistrate jongi lapoy nang tade ADC jongi lapoy hang ni tingi sokemen banagaliang jong police department nagaliang district administration jongi ila shim ye kani ka kam ke bakirki banwan sane dala dehi bad hadin ke jingwan ke jongki kilai penbai kilai keren padeng SP jongi bad SP jong ka hamran asam bad kilai penbai bade banweng no sindan ni ke gate manado mentaga singi kani ke gate kam dan shu hang ni bad ye kini ki pulit ki basong hang ni ro kila de ban withdraw no bakin pha no ban menta kila ye song ye ki beding ki jongki ban lek thai no te ya menta he kalong tangkat ta namar ke jinga kanar ke belajar ke sinang lepen ka bahab ha ke block 2 right nong tu ke block taru ke shong suk shong san ki pai ba ki basa ke dekat Hagap Ndri Tering Mentau Benai Kanadon Kajia Kendu Jong Deputy Commissioner Jong Kariboy District Bar ke West Karbi Anglong Banyak keren Yipen Ben Halor Kani Kajia Kenad Hakani kajing kendu jong kidisi layata seni ba halor kajing penibor kepala jabiang haka absen terik unailar hadin bakajing net jong kidakot ke HYC syakasnong laper berkepala dulu kajing penibor nangki pat ba pulet ke Karbi Anglong tat hadu ba wei pulet Kariboy wala mensau lemba kini kajing kendu jong kidisi la pentim balasim ya karai ban ya burom ya ka status quo hapedeng kini ke art district hamiglaya bat asam tat hadu bandala ban penbe ya uput bapura hapedeng gejela asam ban miglaya bat ru lamana ting ru ya kinu ki kenuhun sesang balang bakinum nek jurep syakisnong khaput jangga asam ban megalaya banyara na kanu gejing jaga basungsi shosho kadisi ribhai kala pentip balasim ru ya karai ban pensange aswa ya kejing petrikam ya kiskim penroy hakisnong khaput jangga ribhai district bat ka West Karbi Anglong katba ompat yo ya kanu karai na kejing penbet ya uput uslam hakabi de ka mega kam ha lape te mane kasni ngi la dan ka meeting ha padeng DC jong West Karbi Anglong but nakalian jengi hanang na po Ribhoy district but hang to ngilaya krentang sipang kalon other situation ni amba kumbalong hi mencisni kasdang siya nagaway ka incident kaba siya siya uwi rangda but hadin nang to lapin yusuk but kala wan siya normalcy mencisni but hadin nang tapadan daladat nang nilayok kilay one pilot baro ki officer ki SP ki ADC bar kala one pilot namun ya kubor ba kidan tatukat ni ki senghalang balik catai and hangta nakalyang ki pulis hangte po molos na kila ong ki ba long ban late namar ba kadang create ke situation mo nai lang la settle semnai pen khore so tambah kilai siya kamat pat kami ka kalaman ban kiin dia ya kata kajing ya kan at ka
kadang nak ke isu hang tu bat ke polis jeng regular dan ke jeng ya confrontation ma te hadin nang ta pada tikilalik yang SP KDM baru ke magistrate lalik hang tu bat hadin nang ta pada mission ba ke allegation ke long ba kini ki break balik visit hang tu ki de hajing alam jong polis kini ka lami ka news asan tu bat ka menta ki nang te ki la ambo seki force jong ki te kan berkai ka namja kan ne la da de bangi klempen ibon na kaliang jong iro te kini ka long ek eba sosi namangi ni kuslai namta ki tu ki khatrak snong ki badan setai sheliang namar ba kajna na district administration ru ban poi situ kat ba na kaliang jong setai kaliang ru meneng ye syam hi ba kiru disi jong kiru ban poi hang to ka sim hadu sam kan ta mo ban poi to ka jaka te both sides ki ni ban yo hi ban yarap ikitu ki pai ba ha ka to ka jaka ha ka pai ka laper ba kitu ki snong hajan kan up ya ka ni ka ban continue ka law order ka bahan makin ni jaka border kilang berjangai bah ting ni kerpat ki senggalang ki balik pek lama manur kin sabahan perkhat lam ki tu ki bro namar banyo ka jingarap na kaliang district administration ki police na bara arliang Biden ka tokla simpa pala la ban gano ka jing mensaw la ban garanti ba kaman ka jing song san jong ki te ni appeal sa berkait sumha ka hado ba pietip hi ba menta ka sarkaru kay dan hapan ng jing yakran ba asan ba ki committee su ngidang up ba kan notify te kan sa ba ban de ban ya lek ban visit kitu ki regulation sup menta la di enforcement kinsyang hang tu kinya imlang hang tu kuminta hasngir ngan itu ipinga ba nimla ban pe hado per nama kadang click pala situation kibre hang tu hindrai kada setemat da kalambang yo kundo yo rang ba snang na ummat ru ki kali ki babon ha ki bawan ma kitu ki khat prasnang ki bang yo kundo halentinti bat kitu ki yang klam dan gano jung penwet ki yang gajang ki te kata hi kade ka bang de ban burang ya kata ni burang markaliang ya kiru ma kibro jong ki penthut te ya kata hi ni semua bangin maintain dia kan status quo as of now tang hadu ngin maintain kan ni hadu ban da one part kata ka resolution na kaliang government ke ibakin da ke kemudian pende inu put sam bat bangin hadu kata kapang ni kertat ya no inu sabha wa penthut ya kita kibro syathe ai bakaan bat ki police ki jangi kin le ka badan kam nama badan ka very strong coordination hapeng ki police yang asan bat jong Meghalaya hang tu tingindai dan lek mangina do nang ni ban setai dan pentut ya kata namar ba kidang buan ki edu hang no do la da pi ang ni nang pa ne pi ang ha po bamihat ne pilih haram dang relation do kin ban hi ki local issue sang tu Tiketu kila sutu ki pulut ki badai duty hang tu kum ban takel te ya kata ngindai hi ban interview thani kata ai bikin jang tu ya kan ka kampot kamsam bahkan takel hi ka sarkar ka badai hak ban le no itu masa sih nam juga ini jadi population tu kondisi yang buat terbiang kita di dengan koi kudu mati ini ham waktu kan Mikran sepang jeng sang suk sang sai ba mendang gano ka jeng ya one visitors nin de ban nabro alyang malang jeng ki rukin de ban visitors alyang jeng de ban visitors I can show hi para kinang sang sang shoto kathang but nakalyang jeng ru nila I instruction ni in charge sang kamalas mai ba ni rin bu na da giat na sita salyang kila bo giat so ni ngin that way ngin contain ya kan ka jaka menginam sya ino na ban ni shoto no te kata kawai ka lam kidan ni akran du khanda spang developmental work te ka nakalang disi setai do ka amba pe sini nama badan kan ka jinya kran te ini yang bu status quo syang ni nampak le kini developmental work as of now te kata ngatharang in hab ban yasngat nama ba kami ka ju jing pendek kalang sikido ki district kunju hi te kan ya up nama kan ka jinya kran kala sedang melong kala kila syang las desman ni nakalang jing CM retering so ngidang apa yang notification ke mga omnya tang selayu notification kan pelaya cepat hopefully and then it's a pick up no
Harian kita kubor ni sange biang shipor, tang shikentin ko hadian ni sol phai biang shapi ringkat berkini ki wepat ki kubor. Wan jho menteri ke sarkar pedeng ke jela, banyo ajarap ki nong semar dawai ken bat. Pinku puram ke shnong pendem umyong ki samla ki papas ba, ha ke exam SSLC ban HSSLC. Bat ki we ki kubor. Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablets after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.
Kidai sa banikan khasi channel ni phai biang shi khubor ki bedangsa. Umentri kena Sarkar Pedeng ubadai pe Ekatranat Women and Child Development bar kumjuru Ekatranat Ayush u Dr. Manipara Mahendra Bhai hakar penyu tering mentau benai lo wanjungo ekajela banyakindo ekonomi khamar Ekatranat ka kakya bar kumjuru ekitakhot jaka Khasi Hills Autonomous District Council. Kene ga jiwan jung ka long ban wanjungo ekijaka sumar blapanan kam dekidawai kenban. Kawai ni kijing ne jungo jo kadai ka North East Institute of Ayurveda and Homeopathy kabaran hamau diang Shillong. Hagani ke jingwan jungo hagabala sendra nang do director jungge health services u Dr. Amanwar u chairman ka KHDC u ba panyai sings aim bar kiwei la yo banyakren ye ki jingnan kam jagani ka hospital ka bajusuma de ki dawai ken bad bar kumjuru ye ki jing e ba ki nong trai ki kendo Hadin gani Menteri Udali Jingo Sega KHDC Hakabalai Don Langru CM Ubatitos Khan u Chairman Uba Panyai Sings Im Banyakrani ki Jira baka Sarkar Pedeng Lingba Katanat Ayush Kala Banyara baka District Council Namar baka Council Kalashnai ka An Banyara baki Nong Sumar Dawai Ken Bar Khasi baki Nyo Ikila Jira Ban Pinbahashu Shu Eka Jing Sumar Lingba ka Sab Kabau Blay Ula Ai Kerpang Yaki La yo banyakran Shibun ki Eke Bajing Berkam Bat Kanika Hospital Niya Kumno ban nang pen klan shu ya ke jing trekam jong kan ya ka badai kerpang ya ka homeopathy bat ka ayurvedic te kerpang ru nam ta la ikran shibun bhai ki jing e jong ki staff untuk ke jing e jong ki contractual staff ki ba train ta nam ta ba kan ka ministry ka pet kerpang ban yarap ki jing kam ki jong ki knang ban nang la shu ba kan ka department Nia hang ni po moding diang bahkan la berajing syukuri hape dia berkot kakia dia kipat ba nong susnong kami khalia bat kunju kipat baru te hakawe pakabenta ni penpau kanjing ai khumlei ya ni menteri bulawan ban yu kejat lu hakanika office ke juni ke Khasi Hills Autonomous District Council mentara singi hadin beladap ke program nang tena nia bat kajingwan ke jong u ni layu ban pensong ringkat bagi CM ya ka jing don kam ke jungi ban yo jing rak kerpang nak ni ke ministry babat ni menteri namar ba hang ni po council ni don ke WKA ke bangla pas nam ta kini ki traditional healers dan kini nong sumar kembat dan dawai kembat kiba de ki traditional ki jongi ki khasi kiba pun bha kiba tip kibat kibayo katalan bat kasab kerpang na ulay ban tip lu kijat kembat yu kibalong dawai namanta ban sumari kibriyo si kibabun jat haka jing mong mensau ke jing pang ke jing stom kibabun te haka bidi bakani ke bentaru nilapan so bat nakalian jongar mala ai ka jing tho memorandum shoni menteri ba unyo ban pet kerpang ke ikalat kelenti ke bahak kerpang naka Sarkar India limbaka Ayush Ministry ban mang pisah kerpang yang ni bagi la ban pentrai kamno ya kenika Khasi Traditional Institute kabadan hangti po lum so pet beneng kabla depshna mentana kaliaka executive committee but habede bakani ngatrai kan long ka ege jing kurku ko bakrau khamtam lu baka district council kan itu no ikiniki nong sumar kenbat tenrai kibadan hang ni po ri Khasi kenang ban nemde shu kiba klaim itu dakaan nilai ban sa itu dakaan juga district council Kinong senchar shnong ka shnong umden kila ai ka jingkashan ka bapura halor ka mat jingdawa ban penyono e ka community and rural development block na ka benta ka than umden ya ka blara do MLA but MDC ka nongpo constituency dangshen MLA but MDC ka nongpo kila lej ban ya kendo yu metri rangba ka jalaw kondor ki sangma halor ka mat jingdawa ka office CNRD block ha umden ka badan de ki spa tani ki shnong dagawe ka sur ngila manjur bat ngila ikut ban krisham ya kene banyo ga blok ni hamden bandawa ka sarkar bakan le no khangkuloi ban pensuk ya uduk usuk unu badon kam yegi kampan roy marngitik ba ka blok ka de ka channel ban baro ki jing pen roy ki kampan roy ki wan ba ka denma kata kalabu jing e pelak ya ki nong song sinong bejoni khamtam hanong kendong bat ka jingduk ka jingban jangan ya kham ni banyo ya bai kali ban le seblok kamda de tang ki rishmet andre ki kam shnong dinang alam shnong ni tip ni kadang ba shnong pun ki betul nak banta iwe demand form ki hapan le life so 4 kilometer but boy sha ni blok ban pendet ye kam ke jongki
Te nilap begini kita gijingnya nak kapor, dia nak kata tahu, ke nilai pun, bat nilai menjur lang, bandon nak blok, dan bat ke sorkar dari ban, lihat kampuloy nak banta, ipat ba jangan nak tang ke jangi. Nagaliang ginong senchar shinong kathaj umden klapen pawru baglalong ge bakloy ban ai jaka chak sarkar jala lada kapen urlong ge jingdawa community and rural development block ha ge shinong umden. Nagaliang juga ginong senchar shinong ni kajaka ngidon bat ngis kem melada ka sarkar ka kloy ban ai ge ne ka block hani nagaliang joni ngidon kajaka ka babyang bat kasong haka bat pe ban khmi kanu kajaka ka don kam bat kaknu ka don kam nagaliang joni ni kloy ban ai ge trelam ban penyo ya sarkar ya ge ne kajaka Halor kini kamat nakaliang kekinhun seng bhalang RBYDSO ha kejelam uba Arnold Sinkli kala ai lang ya kejing kersyan ka bapura ban pen urlong ya kejing don kam jong upaj ba Nagalang jumi kum kasem hi ni kersyan pura ya ka ka jingkwa jong kan ka thanyan ne bandon no ka umdan sian ardi blok ban wanran kumba la ong ba krismat ba ka jingmentoy ka din namata jung ni thanyi babun ha ka ba nilatip ba hapo jong ne ka thanyi ha ban le sidum len blok umlen ni nga ko blok umlen ni tip ban nila ba ka umlen blok ka de ka ba he tampo de bo district Hak control that is light spot so spot the ligishnong. Rega da pinkai kiba buni kishnong kiba lada onyo ya ka undan si ardi blok ka jengira pata ki. Sisma hadu aspa the ligishnong kaneram lada ka government kan ai ya ka undan si ardi blok. Kishnong pendeng umyong gede ka wayne kishnong kabla shakta bha haga klam COVID-19. Usodar kini kishnong wabis emyong ulai thu bahadu menta kiladan hadu arspa sanpu anmut kibla bit ekani ke jingpang bar khalai ngut kibla khlat no kadau jong ke jingbon ki bayo ekani ke jingpang khlam bar ki bayabru kadai namar bon ki pat ba kimtre ban le ai inject namar bi kisngap yeki khana thok bar ki jingpan so thu bakla lengba ke social media Ubas emyong ulai thuru bakashnong hakini ki teyo ki bladep kala shak hangdam hadu palat shiposngi namar ke jingjur palat ki bayabit bar ki bayap nakani ke jingpang Babon at red brave ni iti manusia yang ni galaksi namar bi saya bakla social media hakini batai start balai bekerja kingai yang batai ha surok hadukan ki singkir nekim ngai pada yang batai jadi doktor ni start jong gatna ko chakia ba ni galaksi alam ko ni kelat dan yadam ya ni ka jimpang ko bet ngaju an sa ke ba je ha ko sno ni kidon kiba ladat ai ni vaksin arsi kidang yo hi ya ni jimpang ko bet hendai ke ba isutna kolong ba itu ke ba yo ni jimpang ko bet hade ba ai ni injection ni yo i ba kim lai lai kam ta daga jimpang nakta jipi ni kita kiri teman bala khafu sunan tam kila yo ni jimpang ko bet kim lai lai kita ba hi namar ba kelar ai vaksin ndai ke ba susi kelar ba kini ki khalayot bala khana ni chunong juni hidai ba kita pa ai yang ni ketika ini susu ba daga ai ni kita kalau berjumah nakta ka juni Kumda kenang ban pensko thu ban hikai ki pat ba bakin nang ban yada ban sumar bar khamtam e bakin net aye ke inject kashnong kala pelong ka awareness program ha ka arpu sautarek unailar arja arpoi hatirot sing memorial hall ha ka ba kinom kren penchai kilong ADC in charge kamairang civil subdivision uba e nongbri UBDO Kamairang Community and Rural Development Block uba Visware badi medical officer ka Tirot Singh Memorial Hospital I Dr. P Hadia I Dr. Hadia ila ai ke jingpachai ka bakhamba halor ka jele pershai ka ni ka jingpang ilong bawar hadian bakashnong pendeng umyong kala shakta ha ka ni ka jingpang khlam COVID-19 ha ka ni ki si baladep Hindray la yo ipat ba kipat ba ki bawar yo wan ha ka ni ka shnong ki babon kimdeng shu e ki mas Barkley Shong Bon Brew hagi dukan. Ilong balada ki pat ba kim so thu bat sumar kani ka jingpang kan wan biang. Ilakin tu jori ki pat ba bakini ay katika baro arsin kumbala penbej da ka sarkar. Ilapan pawru ka jings ko si bawala ka mairang CNRD block kani ka jaka ha ka babon ba ki brew ki bet kani ka jingpang. Hindai ka day par ka block ka baduna ba ki pat ba ki buan ay ki inject lani ka tika ya da na ka klam COVID-19. Dia tempat Bagi nasihat kecil-kecilan, nama kecil-kecilan apa yang kami, ada yang sama kisi macam mana. Ada pilih kalau dia cuma
Tapi lagi mungkin dia, banyak dah yang pesan ke jompi ke senang kata ni rugi melak dengan rapi ni. Dengan tentu akan kami ini pai. Wadah tiap yang kita vaccination dari dulu injection kita. Nama Allah besar dulu kata-kata. Lagi hajar nak bila air ke West Coast Hill jompi, merah ni berkunjung harga state ke jompi. Tiada minta melayu. Beberapa kita beri air vaksin jumlah dulu. Kita dijaga resolusi ilan yang dulu di Tomjor kata air vaksin. Henry video ketinggalan sebab nombor satu don kita layu mengenai vaksin tu kila kita kalah jangkau yang diu yang Jepang. Henry lada video ini yang Jepang hadir layu vaksin ke Jepang panunjuk. Bat kanula dan tempoi sa kanung nuka jinja ka tasniyo. Di kata ni kathong kabangi kung dah empat ni kuat. Bangin dia dah dia beri nak jujur yang Jepang ka bangi dangla kan sumar. Batang jo dulu benda nak jumpa dulu dijingjang kesmosi. Dia kata dari kecom ke bakongsan ha ke bapi ringka bani menyetri langsung mengelak benda syair dengan ketam. Uba enong bri edisi ha ke jingkran jo uloang ba ke jingwan ka klam ha ke snem arja arpo kala penshap ting bahai ki pajba. Bad banda day ba yo dawai COVID-19 ha ka te ke snem katalami ke jia kini ban yo ai ya kini ke dawai la ni ka tika. Hindlay minta pat on dala wan biang kani ka klam batla yo pat e ka dawai bariada ki babon ki pajba ki la kentaj padan ru ki bating bandai ai ya kani ka tika. Kesenang pendeng umyong mairang kal penku buromi ki arpo ingot ki samla puli ki bla pas bahai ki exam SSLC but HSSLC mentang snem. Ya kani ke jing penku burom na pelong ha ka arpo south regunai lar arja arpoi Hatirat Singh Memorial Hall ha ka balai don lang EDC in charge ka mairang civil subdivision uba e nongbri UBDO ka mairang CNRD block uba Viswer medical officer ka Hatirat Singh Memorial Hospital Dr. P Hadia barkum juru kinang ilam shnong. Nakini ki arpo ingot sangur kini ki samla ki bla pas ke HSSLC barkhandre ngot kini ki bla pendap ke SSLC. Nelor kini hakani kasi nakaliang ka Meghalaya Rural Bank Mairang branch kala punku buromi ki shipongor ki kena ki bla pendap ke SSLC but HSSLC ki bawan shakmat hakabot barkum juru haki school jongki. Na perenggi ni kibla syapun ko buram, uwe ude usamla Kevin Lauriniang, ublayo ay kakadan beningkong ke exam SSLC mentakasnem. Kevin ubadai na ka school St. Thomas High Secondary School Pendeng Umyong Mairang, ulayo ada ka memento, ka certificate, bar ka pisa 100,000 tingka. Kani ka kintup 10,000 tingka baju ay ka sinong Pendeng Umyong man ka sinami ki samla ki buwan sa kamar ha ka matric bar class 12, nang ta 10,000 tingka bala ay kerpang na ka sinong, namar ka jingwan ha ka kadan beningkong do ha ka exam, bat 1,000 tingka pat bala ay da ka Meghalaya Rural Bank Mairang branch. Nakaliang Secretary ke Education Committee jong kasnong uba ID nong sid ulong bagani ke jingpun ko buromi ki khana ki papas ba ki exam kade ke bala jupelong man la kasnem ulai thu baga khusnam da ka pisa baro bala ai chi ki besha pun ko burom kala long shilak laipu hajar sanspa prapho tingka UBDO ka mairang uba Viswer ulai ki kintin seneng bar ki jiai jingmut ya baro ki badan hakani ka jelang da ka bakin tu ki bakin treshitam barwad ikilar kilenti jang ki boit puli lani ki jing start jang ka juk bamenta khnang banla ban yakuni ki exam pair Sashisian Park KTIEU EMS Trust na London kalaknek ti biang siya Dr. H. Gordon Robert Hospital da ka baay small bahar da ka ambulance Haka baki kor ki bor baki tiar ki tar ki badan hapo chongka kilalong thekam ka kamra ICU hapo hospital. Yakni ke ambulance SUV la IT ruba L Michael Carson Tiu ubolong unomi khmat jogani ka trust hashilong bala pala yaka the Reverend SS Majau Senior Executive Secretary ka KGP Sinat Sabni ubolong ru chairman ka governing body jong ka hospital hag jelang ka belingkot kabala pelong haplau jong ka hospital hag arbu south rek unailar arja arpoi. Karkum ka jiyathu ba Michael kani ke ambulance kare shibenta na ka saupo point san laktingka baka trust ka Aisha ka Robert Hospital kadba ka pisa ka basa par ka de ka baka hospital kan padan kam na ka benta ki jingdan kam paper kum ka jingpan bahai ki auditorium yiki kamra bar kiwei de ki jingdan kam kani ke jing wanra ek ambulance ngatra ima iu ba di medical attendant kitip bah kala de ka personal challenge yang nomor ngadu usnam 2019 nang bakla apa kali ke birthday kan amut berpersyang ban sim ambulance dengan alin pukru nagaliang kejungi
Andai kalau don mo ketuka arrangement kapa kapisa ingin penonton nak kata kerliang ingin penonton nak kabangin pihak jadi kini kini penonton jo hostel nata kadau kala compensation. In a span of 10 months, hagapor tang basipo benai. Kuman pentip ya pi ki nong penyat jo balang ke joni. Kani ke trust kalau around 85, 86 lakhs, almost 90 lakhs na mata di hospital. Nasa ka government ro kang pala kata. Hashwam pinkot niya paish ki man pakong san sa sisiyan. Yo shishay kusuloy na wam kra, hadiyan ka jiyawat ka bajanay ba? Nado ka shitarik unay lur arajar apway, lasya pan play ki jaka puli, bat ki jaka juga kay pertay. Wara pa rin ka jiyaki, panapit ka sorkar ka kaipot jo ka judicial inquiry. Pene sa ginongulay o Conrad, mi biyang bandawa ka hok na kabentaw bache. Bitar po kipay ba umlaper, basyasyo ki samla ha ki pulit asam. Wan jungo umentri ka sorkar pedenge ka jala, banyo ajarap kinong sumar dawai kinbat. Binku puram ka sinong pendem umyong ki samla ki papas ba, ha ka exam SSLC, but HSSLC. Baki wait ki kubor. Dagiti kubor la poy siya makod siya katuk kubor meta katayo. Nginsay siya biya wat pi ha katay kaway par katayo kabanwan. Kubri siya boni pi batyaso.